Umunsi mwana wanjye ajya gupfa umuntu aranutse ari kwa gatanu nijoro. Arambwira ngo nzapfa nje kanzicwa nagere kanzapfa amagazi. Abimbwira iryo jo mwanjye yapfuye saa moya. Ndi kujya kumuvuza saa maza mu gitondo. Bamwe aravuga ngo nasinze ngo nagwiriye umwana oya. Undi baravuga ngo namunize ngo njya ngo kumushunya. Simbigira ibanga njewe mfite abonyeka ku mutima wanjye ko banyiciye umwana. Nawe urabyibuka ko twa turi kumwe kwa gatandatu. Uriya mubyeyi bamujyana kuri ribu bamugaruye nimugora babonye ko umwana yishwe n'uburwayi. Abaturage batuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange bavuga yuko indaya zimazeho abana. Umwana w'imyaka 5 y'amavuko wari uruhinja yaje nanone gupfa. Na hano mu murenge wa Mukarange mu cyumweru gishije aheruka gupfa n'ubundi uruhinja rw'imyaka 2. Bivuze ngo ibi byose aba bana babara b'indaya. Kugeza izi saha indaya nazo zigaragambije zivuga yuko zitakuyicira abana. Indaya ivuga yuko ishema ryo kugira ngo akore uburaya nuko aba yarabyaye. Kugeza izi saha rero abaturage barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana yuko ubu buraya babucana mu murenge wa Mukarange, dore yuko n'indaya zibyemera yuko ari indaya zabigize umwuga kandi ari indaya zikorera hano. Ngira ngo mwabumvise mu majwi arambuye izi ndaya zirimo zigaragambye zivuga yuko batakuyicira abana, kujya baza bakabambika amapingu bakabajyana kubafunga ntago bikwiye. Nyuma yuko uyu mugore ngo yakekwagaho kwica umwana w'imyaka 2 yaje kurekurwa uno munsi, akarekurwa ku iki gicamunsi mu masaha ya saa 7 z'amanywa, nibwo yaje gutaha ngo mu minota mikenya undi mwana ahita yitaba Imana w'imyaka 5 y'amavuko. Kugeza izi saha rero abaturage bari mu gahinda n'amara bavuga yuko zino ndaya zimazeho abana ndetse ziremye mu gatsiko. Uzi kugira ngo bajye bumva yuko indaya aritwe twiyiciye bakaducika abagabo bashaka. Uzi kugira ngo umuntu afashe amwambike ipingu cyane baravuga ngo umuntu yiciye umwana. Utwo rubwa ntago turushaka. Kubera iki muhita mutubwira yuko indaya zisha abana? Uzi tujya kubarera, uzi kugira ngo mutwituka mubyara ku mezi ya 9. Abaturage batuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange bafite agahinda ndetse n'amarira bitewe n'urupfu rw'umwana w'imyaka 5 y'amavuko wapfuye ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Urupfu rw'uyu mwana rwashenguye imitima ya benshi. Urupfu rw'uno mwana rwarijije abanyarwanda benshi cyane, dore ko abaturage bavuga yuko izi ndaya arizo zimazeho abana cyangwa arizo ziyicira abana. Kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda n'amarira. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB rifatanyije na polisi y'u Rwanda bahise bagira hano mu murenge wa Mukarange, nibwo gusanga uyu mwana mutonya yapfuye bahita bahamagaza imbangukiragutabara kuhagera isanga kano kana kashijemo umwuka, nibwo bahise bazana imodoka ishinzwe gutwara imirambo bashyiramo kano kana bakajyana kwa muganga, dore yuko na nyina nawe yahise ajyanwa kuri brigade cyangwa yahise ajyanwa kuri polisi akurikiranweho icyaha cyo kuba yiciye umwana. Kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko zino ndaya zimaze igihe kinini zidoga yuko abana zizajya zibashoreza. Mama wa nyakwigendera, ndavuga mama wa kano kana kitabye Imana, ari nawe wajyanwe kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo kuba yihekuye. Avuga yuko ibingibi atari ukuri, avuga yuko uyu mwana byatangiye afite umuriro mwinshi, nibwo uyu mwana yageragezaga kumujyana kwa muganga, gusa uyu mwana aza gushiramo umwuka ataramujyana kwa muganga. Ntabwo kugeza izi saha nyina azi ikintu kishe uyu mwana, koko avuga yuko umusibo w'ejo uyu mwana yari ameze neza, arimo yonka neza nta kibazo afite. Uyu mwana yari afite imyaka 5 yaryaga akananywa. Ibingibi byatumye nyina arira, ari mu gahinda n'amarira. Avuga yuko atakuyicira umwana nubwo ajyanwe ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB kugira ngo ahatwe ibibazo cyangwa babanze kujya gupima uno mwana barebe icyamwishe. Nibasanga uwo mwana yishwe n'indwara ararekurwa, nibasanga uwo mwana yishwe mu buryo bwo kunigwa, mu buryo bwo kwitura hasi, uyu mubyeyi araza guhanwa bikomeye cyane. Ni mu gihe rero indaya zikorera mu kano gace zivuga yuko zimaze kurembywa n'ubuyobozi buza bukabambika amapingu bukabatwara kubafunga, buvuga yuko biciye abana kandi nta muntu wakwicira umwana, ntago umuntu yatwita umwana amezi 9 ngo narangiza ajye kumwica. Harimo abantu b'inyamaswa. Abaturage bavuga yuko indaya ari inyamaswa cyangwa zino ndaya ari inyamaswa, ngo zinakata ubugabo bw'abagabo ngo mwanya wo kwicira umwana, nta kirenze icyo ngicyo. Bavuga yuko rero zino ndaya ahubwo zikora amahano. Abaturage barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana n'umurenge wa Mukarange ko zinda zakurwa mu kano gace cyangwa bazifata bakazifunga kugira ngo uno mwuga w'uburaya bawuhagarika, kuko ntago ari umwuga mwiza cyane, ni umwuga mubi cyane, ni umwuga utuma abana kwandura indwara
indwara zigiye zitandukanye harimo imitezi, imburugu ndetse n'indwara idakira nka sida. Abaturage bavuga yuko rero zino ndaya zikora mwa kano gace zinigaragambya ziniyemera ubwo zijya zinambura abagabo ndetse zikanabakubita kuko ziremye mu gatsiko zikora akazi k'uburaya. Kugeza isaha rero izi ndaya nazo zahagurukiwe zigiye gutangirwa gukorwamo umukwabo.